Koki. Mira Koki. Un rescate dramático a suceder na costa de Oregon, Merca. Depois que a reportar com cachorro a cair fora de cerro basta alto, ribe pedra na costa. Coast Guard a responder mesora e mandou buceador que arraia e cachorro. Golden Retriever que chama Leo. E cachorro estava turno na sangue, pero consciente. Rescatador a logra subir e cachorro herida, riba e helicóptero e arriba Leo para unir com su doinan. E doinan na seu turno agradeci e rescatador na pai imenso labor pasina por a rescatar e cachorro. E doinan indica que Leo a passe a noite na veterinário para curar sua herida e está recuperando. Se você pensa Itália, pizza de primeiro costo custa bem tempomente. É a melhor pizza do mundo. Não pensa mesmo por agregar extra ingrediente, sino é uma ofensa grande para italiano. Mesmo se você dor de tocho spaghetti, binha e é estilo que come pizza na Itália. Chefe renombrado na Napoli, o maestro Gino Sobrio, a quebrar tu regra na Itália e agregar pizza de anasa como parte do menu de seu restaurante. E não hawaiian que nos conhece. Ela chama-se aqui pizza bianca. Não inclui sauce de tomate como base, sino consiste de 3 tipos de queijo junto com a nasa caliente. Algo novo para a Itália que tem toda gente boca abrir e hasta rabiar. A discutir a pizza aqui na vários canais de televisão e seguro social media não porque da fo que criticaram forte contra a pizza bianca. Sobre o tabisa que tem gente que está contento também com cambio de sabor. Com que suerte, 2024 lote aia com a NASA riba pizza lota na venta de tour pizzeria na Itália. E jovem de 13 anos a logra algo que nenhuma pessoa logra, gana e wega original de Tetris. A compartir momento com a score máximo de 9.999 na nível 157. Gibson a começar a jogar Tetris na aia 2021 e na aia 2023, ela queda em 13 lugar de Classic Tetris World Championship. Ribe vídeo por mira a reação de jovem no momento que ela logra gana e wega. Sistema de inteligência artificial de único que chega de gana Tetris pro Meco Willis Gibson. E wega Tetris agora criado na ano de 2024 e agora lançado o sistema de Nintendo anos depois. I can't feel my fingers. E abo por bailuna, 5 pomester sali fora de bocas. NASA está invitando o público para mandar um número direto para a Luna a bordo do primeiro robot rover que está para a Luna, chama Viper. O rover está programado para estudar água e meio ambiente ribe parte sul da Luna. E na mesma caminha que NASA lo manda a primeira gente mulher e a primeira gente de color Luna ribe Artemis. Dia 5 de março é o último dia para entregar bom número ribe website de NASA. Además de aqui, por download boarding pass, camina bom número, lo parece. E a inteligência artificial está permitindo artista canta de idioma que nunca ela domina. Nosso colega de Voz de América, Jasmine Lopez, está explorar como o artista a logra isso aqui. La cantante Holly Herdon no habla catalán. That was my voice. Esa era mi voz, pero yo no canté ese clip. Programé a la inteligencia artificial con mi propia voz y ahora ella puede cantar cualquier cosa en varios idiomas. Herdon y su equipo desarrollaron un modelo de aprendizaje automático con inteligencia artificial entrenando su propia voz para que lea partituras musicales en varios idiomas y en cualquier rango vocal. Creo que mucha gente piensa en la inteligencia artificial como este tipo de inteligencia extraterrestre que surgió de la nada, y realmente lo que es inteligencia humana agregada. Ella dice que se puede entrenar o programar a la inteligencia artificial para crear infinitas versiones generativas. Esta es la versión en tiempo real de Holly Plus, donde mientras alguien canta, el modelo de aprendizaje automático produce música con la voz de Herdon. El músico Fer muestra su voz real en un micrófono y canta a través de Holly Plus en el otro. A diferencia de los deepfakes musicales que imitan a otros músicos y copian su sonido, Herdon considera que el aprendizaje automático implica interactuar con los artistas para crear contenido único. Creo que en este momento parece aterrador y entiendo completamente por qué la gente está preocupada por esto,
pero creo que en el futuro podría ser algo divertido y que haya formas en las que el artista no necesariamente sienta que renunció a todo control sobre su trabajo. La cantante Grimes ya lanzó este año un software de voz con inteligencia artificial que utiliza una tecnología similar a Holly Plus que permite a las personas beneficiarse de lo que crean siempre y cuando estén dispuestas a compartir sus regalías. Aldrich Barleman, Telenoticia. Mira Coqui. Mira Coqui. Mira Coqui.